Evdemê baş qutabiyên hêja berdewamên gelha da bû pêşkêşkirina wanekanî ji bîrkariya pola heftê. Belê qutabiyên hêja di vêrê de em dê êne li ser wanayekê ji beşê çarê ku me heye rêje û têkira ev babet e girêdayî werzê duê yê xwandinê babetê bîrkariya pola heftê ye. Qutabiyên hêja wanayekê ji beşê çarê em dê behsîya rêje û têkira kein. Di vêrê de em dê di vê wanê de fêr bîn ku çawa rêje û têkira û herwasa têkirayê yekê em dê nivîsîn. Yekêm te ji gelê qutabîya em bên ka rêje çi ye? Em dê ewlî behsîya rêjê kein, paşê em dê behsî têkirayê kein. Qutabiyên hêja heke em seh kenê deqê rêjê çi bêjteme? Rêje heve gelê qutabîya bêjteme berawerkirine di navbera du bireyan da. Birêya kirdara dabeşkirinê. Qutabiyên hêja wata rêje berawerkirine heke di navbera du birayan da. Du birayan da wata du tişta da birêya kirdara dabeşkirinê. Birêya kirdara dabeşkirinê wata bû me behsî em çên bêjnê kerd. Tamam e? Yani heke em kerdekî çêkein, ev e kerd, ev her wekî me rêje çêkirî ramana wê ev e ye. Ew du tişt belê çawa bin gelê qutabîya? Ew du tişt heman yeke hebin. Yani wekî êg bin. Çawa wekî êg bin gelê qutabîyan? Vê gavê meselen em dê bêjnê di malekê de êkî dê şîrînahiyekê çêket. Bît ewa şîrînahiyê çêdiketin pêdivî avê û herwasa gel bû nimûne hindek kerestî dîtir wekî şerbetê yan jî şîrî ye. Bû nimûne heke em bêjnê em du gilasêt avê bikeyne li gel hindek şîrî yan du gilasêt avê bikeyne di gel hindek şerbetê bû nimûne şerbeta pirteqalê em seh kenê ev her du şerbet û herwasa av heman cûr in. Wata yekê wan çawa hene? Yekê wan wekî êg e. Pîvana yeka avê û ya bû nimûne şerbetê yan jî ya şîrî ev her du têne pîvan heman yek e. Yani yan lîtrin yan milîlîtrin ta dîmahîkê. Baş e gelê qutabîyan em dê yên seh kenê em dê çawa di vêrê de rêja çêkein. Qutabiyên hêja xişteyek vêrê dayt pertûka hewa da ê gotiye teş evî xiştey bû me çi jê çêke? Hinde rêja jê çêke. Ewil êg pisyar li vêrê çi gotiye me? Pisyarê gotiye te fermanberiya amarê ra bû birapirsînekê li dûr pîşeyên nût û pênc kesan. Yani fermanberiya amarê ra bî birapirsînekê li dûr çi tiştî pîşeyên nût û pênc kesan. Kîrê? Evên akincî di xaniyên xwe ve li taxekê bajêrê. Wata yani taxekê bajêrê em dê bêjnê ev fermanberiya amarê çû rapirsîne kir û di vî xişteyê de ev hatine tomarkirin. Yani li dûr pîşeyê çend kesa yên nût û pênc kesa. Wata sercemê van hemiya evê hatiye tomarkirin nût û pênc kes in. Ew nût û pênc kes ji gelê qutabîyan hevene jimarê wan li ber çav in. Me fermanberê tey mamosta parêzer ta dîmahîkê herêkê jî beramberê wê xana wê jimareyê dane. Yani jimara fermanbera bîst û neh e, jimara mamosta 10 û ta dîmahîkê. Ev xişteyê de heme ev e pêzanîn in. Vêrê de qutabiyên hêja em dê çîne ser pisyarê. Di bin de du sê pisyareke ji me kirî çi gotiye me nimûnayekê de gelê qutabîyan? Bêjte me nivîsîna rêjeyan. Xiştê borî bû nivîsîna her rêjeyekê bikarbîne. Ev xiştê çûyî. Wextê gelê qutabîya bêjte me rêjeyekê çêke wata ewil êg em dê çi çêkein? Em dê kerdekî çêkein. Ha vi şêwazî. Yani em dê li vêrê qelemekî kêşin û em dê kerdî çêkein.
سحكن گلی قطابیا نمونه علی بیشتما ریجه که بومه چه که کو پارێزەر بوو نوژدارە بیت یعنی خشتێ بووری بۆ نوویسینە هەر ڕێژەیەکێ بکاربینە ڕێژەیەکی بوومە چێکێت کو ڕێژە پارێزەرە بۆ نوژداران بوومە دیار بکەت قوتابیên hêja divêrê peyva ewilî çi hat çi dame em dê wî ênîn beyn damne serê kertî û her wasa peyva duê ku nûjdar in çi hat em dê ên beyn damne jêrê kertê odê bûme kert jê çêbît ev e kurtiya rêjegerê qutabî kîj peyv ewlî hat dê daniye serê kertê peyva duê dê daniye jêrê kertê baş gelê qutabîya divêrê de me diyar kirî ku me rêje hey pênc il ser çarê ev pênc il ser çarê çi ne gelê qutabîya ev e jimara parêzera xiştê ev ê silal da tiştê sehekê lêkey jimara wan pênc in em dê danîn pênc jimara nûjdara gelê qutabîya di bi xişteyê de çar kes in vêrê dana çar wata pênc il ser çarê ev e rêjeyeke bûme diyar biket rêja çi ya jimara parêzera bû nûjdaran vê gavê ev e me zanî ku me rêje çêkir piştî gelê qutabîya me rêje çêkir bi şêwê kertî me hinde şêwazî dî jî teyê çêkirina yan yê durustkirina nivîsîna rêja yê nivîsîna rêja durustir e heko me gotê pênc il ser çarê me kert çêkir ku ev e rêje ye ev e şêwazek em şên şêwazekî dîtirê jî çêkein em şên bêjnê pênc bû çar ev e şêwazê duê yê nivîsîna çi ye yê nivîsîna rêjê ye yan jî gelê qutabîya em şên rêka sêyê jî bû nivîsîna rêjê çêkein ev e sê ew jî em şên bêjnê ka serê kertî me çi jimare heye me pênc hevî em bêjnê pênc û du noqtav danîn çar wata wê ev şêwe me yê tey şêwekê dîtir ji rahênana bû me diyar bît gelê qutabîya bi şêwê nivîsîne hema ku me pênc il ser çar hevît em şên bêjnê nivîsînê çêkên em şên çêkên bibarin em şên çêkên nivîsîn pênc bû çar nivîsîn hema nivîsîn çêkên kîtabeten pênc bû çar ew jî her rêjeyeke şêwazê rêjê bû me diyar bît heke em sehkenî gelê qutabîyan sehkenê parêzer û nûjdar pênc û çar in heke em çîne di xişteyê de li vêrê parêzer heke em sehkenî gelê qutabîyan ev e parêzer in kevîte peyva ewlî edî kertekî çêkin serê kertî pênc û nûjdar jî me yê tey ev e ne me hey çar wata kertê me rêja me dibîte pênc il ser çar gelê qutabîyan hemû gote te rêjê çêke zana tu dê kertekî çêkê û ser û jêrê kertê tu dê jimara danî evê dîtir evê li xwarê me behes kirî me gotê ew şêwên durustkirina rêjê ne yanî em şên rêja hav bi şêwazî van şêwa jî durust bikein sehkenî gelê qutabîyan vî rengî berexwedê bîst û neh il ser duwazdê ev e rêje ye em şên rêjeka dîtir çêkein berexwedê bîst û neh her ev rêj e bîst û neh bû duwazdê her wasa bîst û neh du noqta em danîn duwazde ev e rêka sê rêka çarê jî me gotê hema nivîsîn em şê çêkin nivîsîn em çêkin bîst û neh bû duwazdê heke em çîne nimûna duê gelê qutabîyan ku dibîte nimûna ba nimûna ba divêrê de gelê qutabîyan bêjte me rêjeyekê bû me çêke ku bû me hat derbirînê ji vê deqa axaftinê biket ew jî çi ye nivîser bû hemû rapirsiyan heke tu sehkeyê xiştê silal gelê qutabîya jimara nivîsera sê ye û hemî rapirsî me gotê bû çend kesa kirbî bû nod û pênc kesa divêrê de me gotê em dê kertekî çêkein gelê qutabîyan û peyva ewlî çi hat nivîsere jimara di xişteyê de çend e sê dê danîn sê her wasa hemî rapirsiyan behsî hemî hatiye me çend hevî me nod û
5 وی او ریجه ما چه کرد دی باشه پشتی ما او ریجه چه کرد گلی قطابی ها همشین شوازی دیتر جی یه چه کرنا ریجه دیار بکن مگوده هکو مگوده سیل سر 95 همشین بیجنه شوی دیتر یه نویسینا ریجه همشین بیجنه 3.95 و همشین ایکا دیتر جی بیجنه 3.95 گلی قطابیاش جبلی کو بسیار بیشتر شیوا بومه چه که درست بکه ریجا چه که شید بود اوان اب شیوه حل بجارتن جی بینید اوان بسیاره بو نمانده بود اینید بیشتر کیش شیوازی نویسینا ریجه یه درسته بو سیل سر 95 ویت بزانی اوه یا درسته و شیوه دیتر یه نویسینجی ام بجنی 3.95 یا درسته مرشنه همه بیشتر تا من ریجه که چه که آن سه ریجه سه شیوازی ریجه بو مبن بیسته نه بسیار شید به شیوه حل بجارتنجی بو هوه این هیجا بید نمونه جمجی گلی قطابی که هم صح کنی هر نمونه اگر سر نویسینا ریجا او جی بسیار بیجتمه همی را پرسیان بو هستایان گلی قطابیان ویری مگوتی دو تشتا دیده تمه ایک پیوا اولیه یا دوی جی پیوا دویه مگوتی هم دی کرده که چیگن پیوا اولی همی را پرسی او دی چتا سری کردی همی را پرسی چند بین یا به ما کرد چیگن 95 بین و جما را هستایان دو خشته ایدا چند بی اگه تو صحکه نه کسن و تا و مریجه چی کرد بیتا 95 سر نه باشه گلی خطابیه هکه گوتا ما کابومه سی شیوا چی که یه تریجا همشین بیجنی اوه ایک پشتینگی بگوهرین بو 95 بو نه اوه دو هر واسا 95 بو 2.9 اوه شیوازی سی اول سر شیوا گلی خطابیه باشه گلی خطابیان هکه همچینه راهنانا هم سر اوی شیوازی چه کن سحکینه راهنانا باش ویلی دا راهنانا ایک و دو سه گلی خطابیان من نمونه اکو های خشته جیل بر جاوی من همه باشتره خشته پرخ و دی چیتر هم بو هوا رون کن گلی خطابیان بسیار چید بیجید بسیار بیجید خشته برانبر بکار بینه دا هر ریجه ای که بمیسی بحثی اوی خشته اوه چه تشته کمالا سیدین شادیه و کمالا اگه هنده سیدیه تیدا چید ناویر ده هوی کمالا سیدیه برنامه پرورده فرهنگ زمانی برنامه هنری یاری اندل وکر هر واسا برنامه آینی هر ایکی جماره آنگلی خطابیه یادانای ایکم تش بیشتمه ریجا چه که گلی خطابیه اوه گلکی ها گرنگه وی تبزانی که بستیاری چش تدوید ریجا چه که باشه یا ایکی بیشتمه ریجا که چه که که در برینش وی آخفنه بگه چه برنامه آینی بو برنامه هنری مگوده هر دم مگوده تا ریجا که چه که همه تدی کرده که چه که اوه کرد پیو اولی چه هاتیه برنامه آینی دی سحکه نخشته برنامه آینی جماران چند دستیه دی سری کردیدانین سی اما سری کردیدانا سی پیو دوی برنامه هنریه سحکه برنامه هنری مجماران چند هیه مده ها هی اپ ریجا ما کردی مده بیتا چند دی بیتا سیل سر دهی تمامه هم دینه یا دوی قطابیان بیشتمه یاری اندل وکر بو همی کماله یاری اندل وکر گلی قطابیا دیدان نسری کردی و کماله همیش دیدان نجیری کردی و تا هم دل ویری دا کرده که چی گین یاری اندل وکر مدوی خشته دا چند هنه مده هی تجماران دیدانین 10 او مدانا 10
کمال همی به عنی تدیوانه همی و کم که جماران درکف چند تدیدانی سرجمی وانه. تمام اگلی قطابیان اکم برخوده اینه اوه سی 25 35 41 اوه 41 اوه ریجا دویجی ما چکر همچینه ریجا سی چکن گلی قطابیان بیشتمه همی کماله bu برنامه پرورده اوه بچکیه ما برزکری بس چنینه هم ده ریجا سیجی چکن گلی قطابیان هم در آبی همول ویلی چیکن برا و هکه دیار بکد کمالا همی مگوتی چنده؟ 41 اوه جمارا کمالا همی باشه برنامه پرورده ای چندن ویدا گلی قطابیان جماران 16 هم دل ویلی دانین 16 اوه ما ریجا چه کرن؟ همش ریجا خلاص بین گلی قطابیان ما ریجا صافی کرن باشه تشتاکی دیتر مایه گلی قطابیان همچینه لاپره برینی که ما ویری دایتای دو ریجین هاوتا هم دی بحثی ریجین هاوتا که این دو ریجین هاوتا گری قطابیان ما بحثی ریجا کرد هم دینی که بحثی دو ریجا کنید هاوتا واتا یکسان یک هندی یک بیشتر دو ریجین هاوتا دو ریجنه بدو کردین هاوتا دینه در برین اف دقیق گلکی گرنگه گلی قطابیان هم داتبزانی صحبت دو ریجین هاوتا چیه حتی ویری هم جی گلی جارا تاقی کرنا ماموستا بها وی دقیق کنه حل بجارتن دینید بیشتر دو ریجنه بدو کردین هاوتا دینه در برین دی چار حل بجارتنا داده وی تبزانی او بحثی دو ریجین هاوتانه بحثی چیه گلی قطابیه دو ریجین هاوتا یعنی اگه ما دو ریجه هبن ام هر دو که یکسانی ایک بکن و هر دو جی هندی ایک بن ام بیجنی او دو ریجین هاوتانه ویرداد بیشتما تو چه ریجه که هاوتا بو ریجه که بدست و بینی بلیدان هر ایک جه هر دو رادان به همان جماره یان دابش کرنا هر ایک جه هر دو رادان لسر همان جماره یعنی همشین ریجه که ترش ریجه که چه کن پریکا لیدانی یان پریکا دابشه چوا حکم صح کنی بونو من ما ریجه که هوید گلی قطابیان ایکل سر دوی بید بیشتر ما همشین اوی ایکل سر دوی چلی بکن ام سر و جیرید کردی لیدانی همان جماره بکن همان جماره بونو منه اگه ما اوه لیدانی دو کرد و جیری کردی جی لیدانی دوی بکن یکسانه ایک لیدانی دو ده هر بیتا دو لیدانی دو ده بیتا 4 هم صح کنید ویرده گلی قطابیان اف ایکل سر دوی هذا ایکل سر دوی او دول سر 4 هم بیجنوان هر دو که دو ریجین چوانه نه او دو ریجین هاوتانه هندی ایکن یکسان ایکن اگه هم صح کنی بره خوب ده ایکل سر دوی بهای چنده؟ نیوه ایک چند دوی نیوه دول سر 4 دو چند 4 هر نیوه دول سر 4 چنده هر نیوه واتا اف هر دو کرده هاوتانه یکسانن هندی ایکن هم صح کنی بر خود اوه ما ریجک هبی ایکل سر دوی ما ریجک ها دی جه چه کرد هکه ویگاوی ام ایکل سر دوی لیدانی سیل سر سیب کنده بیت ریجک ها دی چه بید لیدانی 4 سر 4 کنده ما ریجک ها دی جه چه بید هر واسه حتی دی ماهی که همشین بشیوازی ریجا چه کن هکه همچین لاپر دیتر گلی قطابیا بله خب در نوی نمونه شکار کری از این ما پیش چاوید هوا گلی قطابیا دابزانین صحبت آوی چیه نویسین ریجین هاوتا صحی گلی قطابیا وید بیشتر سی ریجین هاوتا بنویسه بو براورتیر نیل ناور جمارا ستیران و جمارا حیوان
ویری دا گوتیتا سی ریجین هاوتا بنویسه بیراتا نچید حتی ام سی ریجین هاوتا چید که این وید ما ریجک هبید پاشه هم چین سیا چی کن دی باشه ما گوتی هر دما گوتا ما ریجی چی که هکه بیرا هبید ما گوت دی کرتگی چی که اوه کرد پی و اولی چه هاتیه؟ جمارا ستیران و جمارا ستیران ویری چند تنه ما چاره هی دی سری کردی دانین چار باشه پیوا دوی جماره حیوانه جماره حیوان ویری ما چند تایه و 1 2 3 4 5 6 اوه ما نویسی 4 سر 6 دیگه وی اف 4 سر 6 یا ما چی کری چی تشته اوه ریجه اوه ریجه ما ریجه چی کر اوه ویری بو اوه پرتوکی دا جان نویسی اوه ما ریجه چی کر ما گوتی حکم ما ریجه چی کر امشین بیدیماهیک ریجیت هاوتا چیکن پریکا چه؟ پریکا لیدانیان جه پریکا دا بشه ادویری دا گلی خطابیات تو پریکا لیدانی بخود چیکه بو تابسونه هیتره و هر یا درسته ویگاوی ادویری دا ریجا دوی یا بو مجی چیکریش 4 سر 6 چلی کریه اف 4 یا دا بشی دوی کریه در کفتی 2 و 6 یا دا بشی دوی کری یا در کفتی چند یا در کفتی 3 واتا اف 2 السر 3 و 4 السر 6 چوانینه هندی ایکن دو ریجین هاوتانه ریجا 3 گلی قطابیا چلی کر بوتا پریکا لیدانی چی کر هر اوا اولیا و 4 السر 6 این الویری نویسی بس سر و جیری توی لیدانی چی کر سر و جیری توی یک از چکم ازم کم سر و جیری توی لیدانی دول سر دوی کر ما گوتی حکو تا سر و لیدانی جماره که کر و جیری و جی لیدانی نفسی جماره که او تا کی جماره و جیگلی قطابی دی بخو لیده طبعا جماره موجبن ها بس ایک نبید چونکه ایک بهای و نای تا گوهرین وقتی بیجی 4 لیدانی ایک دی هر در کوید 4 6 لیدانی ایک دی هر در کوید 6 اجاش ایکی مازنتر چه جمارات لیده همه درسته و هندی جمارات بچیکتر بید دو بوتا لیدان افسانایتر در کوند اکل ویرم صح کنی 4 لیدانی دو در کفت 8 و هر واسه 6 لیدانی دو در کفت چند در کفت 12 و تا ریجا سیجی مچه کر ها و ریجا سیجی گلی قطابیان ویگاوی مسی ریجین هاوتا در خستن ایک اوه گلی قطابیان ها و ریجا در خست اوه ایک یا ایکی یا دوی جی اوه ما جی چکر یا سی جی اوه ما جی چکر ماشی هم ایکا دیتر جی چکن گلی قطابیا بکینه 4 چاب کینه 4 هکه ویگاوی هم الویری نویسی با الویری ما چکر با 4 السر 6 هکه ما لیگدانی 3 سر 3 کر با 3 سر 3 کر با دا ریجا ما بیتا چی؟ هچا لیدانی 3 دا بیتا 12 و هر واسه 6 لیدانی 3 دا بیتا 18 اف 12 سر 18 جی دا بیتا ریجا ما یا 4 بجبر کو بسیار 3 ما دا خواست کری هوجانه کت امکینه 4 ویری دا قطابین خوشتوی هکم ویب چکی جی بین هبر خوب ده گوتا تا اف هر سی ریجا آنکو 4 سر 6 و 2 سر 3 و 8 سر 12 اول ریجین چوانینه ریجین هاوتانه وی جل ویری هم ده چینه راهنانا هم ده نمونه که ورگیرین سروان ریجین هاوتا بله قطابیان هکی هم صح که این نمونه چارید بیشتر از 3 ریجین هاوتا بمیسه و که نمونه برینی که ما با هوا رون کری 3 ریجین هاوتا بمیسه جمارا دلین سور دیگل جمارا همو دلان براورد بکه حتی هم 3 ریجا چیتین ما گوته وید ام ریجا که اولی چیکن پاشی هی ام ریجا که اولی چیکن پاشی بخود دوی دیجی چیکن باشه ما گوتی وقتی بیشتر من ریجا چیکه گری قطابیان ام دی کرده کی چیکن اوه کرد باشه بیشتر من جمارا دلین سور ما چند دلیت سور هنه اوه 1 اوه 2 ما دوی تای ام دل ویری نویسین 2 سری کردی دی چیکن 2 چونکی
اولی بحثی دلین سوریه گری هر واسه پشتین گید بیشتر مجموعه همی دلان جماره همی دلان یعنی یه زر و یه سور هر دو جین هکه هم هر دو که کم کن اوش دبنه چند دبنه نه اوه من ریجه ایک چه کرد دول سر نهی اوه ایک ریجه ما چه کرد باشد ویری دا گوتی من سی ریجه ها تا چه کرد پشتی من اوه چه کرد گلی قطابیه همشین ریجه دوی چه کرد چه واجه چه کرد اوه یا دوی نفسی دول سر نهی ام دی اینین لیکدانی مگوته لیکدانی جماره که بکه که سر و جیری توی جماره همان جماره مگوتش بلی ایکی لیکدانی چه جماره که درسته هم دی لیکدانی دول سر دوی که و یکسانه اوه مدانه سحکن گلی قطابیه دو لیکدانی دو دی بیته چار ام دی سری کرتی دانین چی دی دانین چار نه لیکدانی دو دی بیته 18 اوه مدانه 18 ویگا ویدا گلی قطابیه ریجا دوی او مدر کرتی اوه یه چار سر 18 ریجا ایکی کیجوی دول سر نه اوه ما چند چه کرن؟ ما دو چه کرن پا اگه همچین یا سه چه کرن اوه یا سه جی هم در آبین چه کرن ویره صح کنه هر دول سر نه بین ابدانه ویره بجه دول سر نه لیکدان که لیکدانی مفجار علی برینی که لیکدانی دوی که ویجاری لیکدانی سی بکه سیل سر سی اوه سیل سر سی و یکسانه اگه بگه به هم بجنه قطابیان دو لیکدانی سی دی بیت شش هم دل ویردانی شش و هر واسه نه لیکدانی سی بیت 27 اوه عمل ویردانا 27 بگه به ما چند ریجه چی کرن ما سه ریجه چی کرن و یه چوانینا هاو تانه هنده کن ویگا به دول سر نهی و چار سر 18 و 6 سر 27 هر سی بهایدوان هنده کن چاو بهایدوان هنده کن گلی خطابیه اگه ویگا به ام دوی دابشی نهی بکن و چاره دابشی 18 بکن و 6 دابشی 27 بکن همان جماره دی در کوید یعنی انجام هر سیا هندی ایک دی در کوید بهای دوان هندی ایکن گل قطابیان هکم صح کنه نمونه 11 12 13 ام دی رون کرنه که دینه سروانه بسیار چیز بیشتمه هر ریجه که بسی شیوین جدا بمیسه مانه ما گوته ما ریجه وقتی هم چید که ما شیوین نویسینا ریجا جیتی برای خب ده یا ایکی ما چه هیا ادویری دا ما یا های 10 بو 7 اوه ریجه که با هم سی دیجی چی کن اوه یا ایکی هم دی چی کن ما گوتی یا ایکی هم چیزی چی کن اختی هم بحثی ریجات کن بین ما کرد هبید 10 بو 7 یعنی هم دی سری کردی دانین چند سری کردی دی دانین 10 جیری کردیش دی دانین 7 اوه ما ایک چی کن یا دوی ما گوتی همشین چی کن هم نویسین حوصا 10 بو 7 یا سی هکه هم بنویسین گلی قطابیان هم دی قلمی گورین ما گوتی همشین چی کن بنویسین 10 دو نقطه 7 اوه شیوازه سی جیمه نویسی اگه هم صح کنه قطابیان ما نمونه 11 با هواش شیکاراوی چی کرد ما نمونه 12 جیاوازی چیه برای خب دی ویری دا ریجه ده او ریجه چیه کرده ده دیده چی که دیده سی دیجی چی که ای دی چه نویسیم شیوه نویسین دی بو نویسی 24 بو 11 هوا که ویده نویسی یا دوی دی چی که 24 بو 11 وکی به 10 بو 7 دیده شینوه چی که 24 بو 11 هر وصل ویری 10 دو نقطه 7 دیده ویری چی که 24 دو نقطه 11 و هر وصل نمونه 13 جی برای خوب ده شیوه که بو ما چه که همشین هر سی شیوه دیتر جی چه کن بسانه هیت زحمت دیدان نگری قطابیان شیوه که ما دیگه نکرد هی برای خوب ده 4 بو 3 هده بیده 4 سر 3
اوه ایک. یا دوی ام ده چی گین؟ ام ده بیجنه 4 بو 30. اوه ما یادیجی چی کرد. یا 3 هکه ام چی گین ده بنویسین چی گین ده بیجنه 4 بو 30. اوه ما هر سی چی کرن. اوه ایک، اوه دو، و اوه جی 3. اوه ما 3 ریجی دوی جی چی کرن. و گلک سونا هینه و بسیار جیل سرتین مامستاین هوا این هیجا بسیار ابو هوا سر و شیوازا دینن. باشه گلی قطابیا ویگا وی ما بحثی چی کرد؟ ما بحثی ریجا کرد. ما ریجا چی کرد؟ ما شیویتوی دانا دیار کرن. ما بحثی ریجین هاتا کرن. هم ده ویگا وی بحثی تکرار کرن که بیتا دیماهی که خالد وی بابتی دا. تکرار دقیق بیشتمه دیتا بکار اینان بو برآورد کرنه ناوبرا دو برانج دو جورین جدا صحکی اوه گلکی و گرنگه گلی قطابیان هم دقیقی هم تیگه هشنوی واتا تکراجی من ریجه جی هر برآورد کرن بید نابینا دو برادا بس دو برنچا یه نوکی یک بس تکرانه برآورد کرنه ناوبرا دو برنچا دو برنج دو جورین جدا چاج دو جورین جدا گری قطابیان بیگا بی بو نمونه ام ده سیاره چین بو جهه که آیا هر دم جمیره که ام ده چند کیلومتر را برین گلی قطابیان هبره خوب ده اف برینا کیلومتر و گل دم جمیره دو تشتین جدا نه صحکه ایکشوان وقته یادی تر چی تشته دیراتیه چه پیوندی پیوندی نه وانه یکی توان جدا نه وکی وقتی مگوته ام هنده آوب گینه ناف شیری دا یکی توان وکی بین یه تریجا نه بو تکرا وید هر دو برچاوانی بین یه جدا بین یانجی وقتی مثلا دی چیه دکانه که بو نمونه دی دولگه که بپسیه کری وقتی دولگه که بپسیه کری 2 لیتره 3 لیتره که چنده مقابلی وی کرینا دول که اوی لیتره یه شربت بپسیه که چیه دی بهای دی پاره کی دیه اگه هم صح کنی او تشتی تذکری چه شربت چه مریشکه چه کیلو اکا باجانه تشتکی حسایه مقابلی دی پاره ده دکانداری که هم صح کنی اف کرینا تذکری تشتی تذکری گل پاره دو تشتی جدانه وکی ایک نینن مادام وکی ایک نبن ام بجنوی اوه چیه همچین تکرای وی در بخین گلی قطابه تکراجی یاسای اوه همی گاوا نرخ سر جمارا لیتران گلی قطابه نرخ واتا پاره بونمون الویلی بشتتا هکه حلقه که 2 لیترین شربت بهایوی 1900 دینار بین اید برای خوب دید دی پاره دانیه سری کردی و که او دولکی تا کری یه شربت چند لیتره دوه تدی جماره‌های جدانیه ویری برای خوب دید ویری گلی قطبیه تا اف 2 لیتره اید کریب 1900 دیناره 1900 دیناره دابشی دوی که ویری دا بو هر 2 لیتران واتا اف 1900 دیناره تا بو چه داینه بو دولگه که شربت 2 لیتری اوه تکرا هم بشیوی در تخیم گلی قطابیه هم دابه شوی ناچه کن تکرای ایش بیر نکی وقتی تدبیجی 1900 دابه شی دو تا انجامی نای نیه داری اوه تکرایه کنگی تدی انجامی نیه داری وقتی بیشتر تا تکرای یکی بی نداری حکو گوته تا تکرای یکی بی نداری تو دی اوه 1900 دینارا دابه شی دوی که و دی در کوی چند دی در کویتن 905 اف 905 چیه؟ یعنی هر لیتره که وی شربتی تب چندی کریه تب 905 دینارا یا کریش بینه که گلی قطابیه یا سا تکرا دی پاره دان یا سر جمارا لیتران وقتی تو تشتگید کری او تو انجامی نای نیه داری همه دی بیجیه بونمونه دی چی کیلو اکا باجا نای کری دی بیشتر ده کیلو 1500 آنه آن 2 کیلو بونمونه 2 کیلو 750 آنه آن 2 کیلو 1000 آنه دی پاره دانیا سری کردی جماره اوتشتی کری چند کیلو دی دانیا جیری کردی
بس وقتی تدوید که کیلو کفته چنده گلی قطابیا که کیلو کفته چنده هم بجنوی تکرای یکیه ویدمیدا تدی هر پاره دانیه سری کردی و جیری کردی او تشتی تکری که چند کیلو نده دانیه جیری کردی و دی دابشی بخود چه گی 1900 دی دابشی دوی گی چند درکب دهنده دانی بو نمونه 1900 تا 3 لیتر شربت کری دی 1900 دابشی سی که چند درکب بو هر لیتر که تهند پاره داب اوی شربتی ام بجنوی چه؟ ام بجنوی تکرای یکی باشه گلی قطابیان هکه ام نمونه اکل سر اوی تکرای یکی چه گن بسیار که های پرتو که ها دویا شکارتیری بسیار بیشتر تا علکه که 2 لیتری جه شربته بهای وی 2500 دینار انچه دکانه که تا دولکه که شربت کری یه 2 لیتری 2500 تو چوی تا ایکا 3 لیتری کری همان شربته بو نمونه دیچین شربت ها پرتقالی کرین اوه 2 لیتری تی اوه 3 تی همان جوره همان شربته اوه 3 لیتری دیب چندی کری یا دیب 3500 کری یعنی یا 3 لیتری 3500 یا 2 لیتری چندیه 2500 بیشتر بهای کشکی گنجایی تره بهای کشکی گنجایی تره یعنی وقتی ام راد بین هر دو که دابه شوی چیت یعنی کشک جماراوی بومه لیتراوی ارزان تر در کرد معنای او بومه گنجایی تره چونکه مجید وقتی ام کرین بومه ارزان تر در کرد دی باشد وید ما دو تشتی جدای تای ما 2500 یه دای نبچه 2 لیتره وات هم دی 2500 دابشی دوی کن هکه هم 2500 دابشی دوی کن دی در کوید چند؟ دی در کوید 1205 دینار بو چه؟ بو هر لیتره که ادویری دا ما 3 لیتری تای ما چندی کرینه ما 3500 یید کری ما گوتی دی پاره دانیه سری کردی اوه دا کرد چه کرد برای خواب دی 3500 دینار تای داب 3 لیتره دی بجی 3500 دابشی 3500 دابشی 3 که دی در کوید چند؟ دی در کوید 1166 دینار تدید ویری دا گلی قطابیا هر دو که دست نشان که اوه و اوه اری چیش که پاره بی کم تره او گنجایی تره 1205 بچیک تره آن 1166 بچیک تره نخ 1166 بچیک تره معنای چی اوش کیجی در کرد اوه وقتی ما 3500 داب 3 لیتر بهایوی ارزان تر در کرد ویگاوی کیش بومه گنجایی تره اوه چی اوه 3 لیتری اوه 3 لیتری مکری 3500 دینارا او ارزان تره بو چی او ارزان تره چونکه پشتی ما دابش کری ما پاره دابش جمارا لیترا کری هر دو که اوه بهایوی پارهوی کمتر در کفجوی شبر هندی اوه دی بومه یا گنجای تر بید اوه چیزی و یا گیری داییه اوه 3 لیتری وات او حلکا دول که 3 لیتری اوه مکری او گنجای تره بله قطابیه نهجان نمونه پینجی جی هر وکی نمونه بری نیکه نمونه اکه شراحینانه هم دی رونکرنه که بو هده این اثر بیجتمه کشا تیرکه که طوب گلان 8 گرامن و بهای وی 305 دینارن اولی تدی بخودشتی دست نشان که اف 8 گرامه چنده نه اف 305 دینارانه پاشی بسیار بردامید بیشتمه تیرکه که دیته یه طوب گلان کشاوی 40 گرامن و بهای وی چنده 205 دینارانه و تا 40 کسکه که 40 گرام تیدا بین یه گلا چنده 205 دینارانه بیشتر نرخ کشکی باشتره یعنی وقتی ام دابش خود چید که کی جماره بما بچیکتر در کرد آن نرخی باشتره بهای باشتره ویری دا پیدویت چوب که گل قطابیت دو کرتو بخود چی که اوه کرته ایکی هم ده چی که نه اوه ایکی کرته ایکی بو چی بو او 8 گرامت ام کریم 305 دینارا ما گوتی سری کرتی دی پاره دامی 305 دینارا
دیدانیا ویره و 305 اف 305 تا چه پیکریه 8 گرم دیدانی 8 یا دوی گلی قطابیات ویری دادی کردی چی که بو چیه؟ بو اوان 40 گرم تا کری او طوه گلا کیسکی چند دیو 205 دیناره دی 205 دیناره دانیا سری کردی قلمی بورین 205 دینار اوان 205 دینار تا چند گرم پیکرینه 40 تا 40 پیکری دی جیری کردی دانی 40 پشت اینگی بس دی منطقه چی گلی خطابیه 305 داوش 8 بکه کادی چند درکوید و هر وسط 205 جی دانیه داوشی 40 بکه چند درکویدن انجام هر دو کادی نویسی و دی زانی کابوته کیش گنجایی تره کیش باشتره ما گوته کی جمارا کیش که بچیکتر درد کوید یعنی پاریوی کمتره او باشتره بگا بگلی خطابیه هکه هم 305 داوشی 8 بکن دی درد کویدن چند درد کویدن بزابط 35 چند 8 دانه هم بیجنی 4 ین تیدا 4 لیدانی 8 32 بله 4 تیدا واتا دی در کوید 4 پوین هد بیجم 375 تشی پریکا دریج بخون چی که هر واسه که 205 تدابشی چلیب که اوه دی در کوید 25 چند 4 تیدانه 6 تیدا دی در کوید 6 فاریزه 25 در کوید صح که گلی قطابیه پشت طبعا اوه پشتی بدابش را درشت و خوچید که ها دی اف جمارا بوده در کوین ویری در کف جمارا توا ویری جمارا توا بومل ویری در کف 4 بومل ویری مانه او جمارات کویده برا فاریزه او جمارا توا و او بریارید داد او پشتی فاریزه اوه ماونه باقینه هکا هم بیجنه 6000 ربعی هم بیجنه 4375 دینار مقصد ما پی بو جماره توا رامانجی اوه شش بچیکتره آن 4 نخی 4 بچیکتره اف جماره بمدر کفتی 4 فاریزه 375 دینار گلی قطابیا اوه کیش کرینا کیس کی طوفکانه یه ببورن طوفکا یه طوفه گلانه ببورن همچون اصل صحبت اکایی تر اوه ما 8 گرم کریب 305 دیناره واتا بگا به کیش باشتره 8 گرم 305 دیناره باشتره هم کرین اش کیجش اوه 205 دیناره هم داینه 40 گراما یلی خطابیان بوب سونه هی کرنا دابشه تشی ویری که بکار بینی هکو سری کردی و جیری کردی نفسی صفر هبن تشی وان صفرات گلی دا ببی اما گلی دا ببی 35 دابشی 8 بکی هر انجام دی بوده اف جماره در کبید ویریج ده هجه هم صح که اینی خطابیان بعد ویری دا صفر هی سری کردی جیری کردی صفر هی هم هماشین صفر دیاد صفر بی دمین تبا چی؟ دمین تبا 25 سر 4 واتا 25 دابشی 4 بکن دی هر در کویتن چند؟ دی هر در کویت 6 فاریزه 25 ولی قطبین هجا دلال بیرم هاتنا دیمایی که اویوانه دا ببورن ام توشی گلک هکود بیجنی کشه یا بین ناف اوی ویدیوی دا گلک آخفتنیت ما اجبابتی داری خستن هیوید کن که او وانه ببیتا جهه مفاوردیتنی بو هواین هیجا هر واسه مش دعایت خواه ببهر نکن حتی اما هینو وانا که دیتر و بابت اکی دیتر هر شاد و بختور بن